جینگه ایک جه کرتن گرنگ انجیانه دهتا ناسکرین له همی ولاتانو. جبوی تندرستی که باشو خورزگار کرن جه جنافچونا جینگه ها کردستانه کسانن بسپور دوی بیاوی دا چاندنا داران به باشی دبینن. جنگه ایکش کارتن گرینگ جهانه و گاوه الگلک ولاتا کشه جنگه کتناف دا اوجی سال بو ساله کو اف برمایی کو گلیشت کون نوت را کرنه و دی سوان چاره ساره و کو ریسایکل درستاهی نینه یعنی هب جیب کیما یعنی بیم تفصیل برکو 11-12 چهار سری نه هاتا که نوه حتی بوینا 5 ساله و دهاتیش داشت ماترسیه دیار کنه که اگر کشا جنگه نه چهار سکنه ده ماترسی گرفت گله کلاتا عراق یکشون ولاتانه دی سواجی بشین بجن ادی دمهات ام بجن حکومت عراقی حریم کردستان و کو اداره سربخوی زاخوی نیه گرنگی ویب کردی بدن دی سواجی هم که کشین جنگه چنه دیفچون و کلینان بید که نبینه چهار سک ایک جه روشنموان مباجر زاخو نپارستنا جینگه ددمن رابوریدا. ودگرینت جبوی نهشیار کرنا جواکی جلای راگهاندنا کردی و براستی روشنبیریا جنگه و جنگه پارێزیە گەڤندار geleka girîng nebûye bû me rastî yanî herçend hende deverê Kurdistanê hêt hên jîngeheka başa bixwe parastî lê me bi rengekê giştî weke rûşinbîriyek ku bibe te beşekî ji kulturê me em ji kar li ser bikîn serastê civakî heta serastê îdarî jî rastî ehtimale du mahîk tişt bit em bîrê lê bikên بۆ نمونە یعنی ئەvە چەند ساڵێکی سەرگیفکی لە باژێرت me nemayîne yani heta berî heyamekî jî bîra me hemîyan têtin tişî bajarî sergîvk bûn yani berdergehê me gîvk bûn vêja em da çîne çûlê de çûlê jî kêne gîvk em dê dara birîn bêk û hesaba darbirînê bikene darbirînê jî hunerê xwe ye hey heka tu binîra nebirî ehtimale cara dî xwe vejînet ve yani jîngeh û jîngeh parêzî du mahîk tişta em bîr lê bikin دنوکه دا گلک جه ولاتین جهان ماترسیا پیزبون و هشکسالیه لسره. جوانا عراق و هرما کردستانی جی. جوه یکی به بهر نینه. بگره جدار برین و صوتنا بسادان دونمین اردی به صدا ماتو بارانکرنا ارتشا ترکیه. لویداویه جی به حول مباول طالبانی هوا کادار چاندنی هاتیه راگهاندن. جبوی قرطالبون جپیزبونا جینگهه. زیروانگولی با دینان الزاخو